onoliko koliko sam ja neprovereno preko društvenih mreža saznao, relativno nedavno, mislim da je manje od mesec dana, sud u Valjevu je i to sudija koja se navodno zove Vida Andrić, ali sve je neprovereno, po tužbi vlasnika zemljišta koje navodno zastupa kolega Stevan valjda Đorđević, a da razjasnim, nemam pojma ko su njih dvoje, ali uživam da spomenem imena, da se čuje za njih, donela je rešenje o privremenoj meri kojim je nekoj kompaniji koja nije Rio Tinto, neko privredno društvo koje ima sve dozvole od strane nadležnog ministarstva da vrši istraživanja rude, ali pojavio se slučaj podzemnih voda i zatrovanih bunara i sudija je u skladu sa propisima, valjda se zove Vida Andrić, donela rešenje o privremenoj meri koja sada ima svoju sudbinu. To je parnični postupak, ne zavisi od inspekcija i da li su mogli ili nisu mogli da uđu. Vlasnici zemljišta su skupili nekako pare pa su angažovali bogatog advokata iz svog sela koji je napisao i koliko ja znam prvi put dobio takvu privremenu meru i to je zabranjeno. Sad je postupak pred sudom, dalje teče. Ja vas sve pozivam da, znači, ministarstvo kao takvo, vas, gospođo Čomić, koji sam neizmerno zahvalan lično, da ispratimo u budućnosti profesionalno napredovanje sudije koja se valjda zove Vida Andrić. I da postavimo pitanje, da li će ta rudarska kompanija direktno ili preko svog udruženja investitora, stranih ili domaćih ili unije poslodavaca, organizovati seminar na temu ekologije, koji će sudija Vida Andrić ili kako god da se zove biti obavezna da prisustvuje kao sudija, jer u slučaju odsustva prisustva postoji osnov da bude kažnjena ili čak razrešena, a prisustvo seminara, od prisustva seminarima sudiji zavisi napredak. I da li će na tom seminaru biti objašnjeno da sudovi i ne bi trebalo da tek tako olako privremeno odlučuju, donoseći privremene mere na što su po zakonu obavezni, da privremeno urede postupak, i da li će na tom seminaru kao prigodni poklon biti deljeni mobilni telefoni ili laptopovi i da li to predstavlja ili ne predstavlja sistemsku korupciju.